ovdje Tehnosvet. Danas pregledavamo jednu zanimljivu kutijicu. Ovo je poklon za moje dete koje sam uzeo za novu godinu. Stiglo je dosta brzo, opet ne znam da li sam mu naručivao, mislim sa Gearbesta je. Da vidimo kako to funkcioniše. Inače smo to isprobali, ali da ja pokažem vama kako to ide, da možda i vi kupite nekom svom dragoj osobi ili nekom detetu kao za poklon ili kao igračku za odrasle. Kutija nam ne treba, prebacimo. Znači ovdje obična kutijica plastična je, izgleda kao od kartona, ali nije, plastika je. Ovdje imamo dugme, ovdje piše Little Panda Bamboo. Nazad uključivanje, uključilo se, dobro. Znači osnovna stvar, zanimljiva stvarčica, ovo je kasica prasica, u stvari kasica panda. Ovdje stavimo 10 dinara, pritisnemo dugme i šta radi? Panda izviri i maklja pare. Neće. Ne uspjeva baš iz prvog puta uvijek, ali moje dete se uvežbalo kod nje, svaki put uspije. Ajde panda. Evo ga, panda maknuo pare ne mogu da se izvade, samo ovdje kad se otvori, tek tada mogu da izađu. Onda idemo šta voli više panda, panda voli više dinara ili eure, 2 eura. Eure više se sviđaju, znači šta znači, skupljajte eure, ne dinare. To je to, ovo je bio završeni preview za otvaranje kutijice poklona za djecu ili za odrasle. Ako vam se sviđa kanal, slobodno lajkujte, potpišite se na njega ili se pretplatite kako god, subscribe, dole imate dugme. Vidimo se, pratite moj kanal, vidite da ima više stvarčica koje ja naručujem ili neko naručuje i ja ću to radim preview za to. Pratite moj kanal, ćao!